لیک جتاخن باجار بیلیفیلدی آلمانیا کاندیدین بنگها لالش پوسترین خوا بلاف دکن و هول ددن جبو جارا دوم درباسی انجمنا تغلیبونا جواکی ببن. لیستا لالش سنتروم جدو کاندیدان پکتی و روژانا دپیوندیان دنه لگل ولاتین کردین ازیدی ین باجر. أرمان جماعة سركيج اللي في جفاته ده أم بكارن يعني مثلا انتجراسيون أو إزديان اللي في باجري أم شاو بكارن لجوري خصوصيته إزديان يعني جل لجوري خصوصيته عيني أم شاو بكارن هناك خدمات خلقي خابكن يا دوانجي أم بكارن شاو تفلي في جفاته ببن وكوبراسيون يعني جي كاري هاف باش المال كومال سنترين روشي ميرين في باجري أم بكارن شالاكين هاف باش بكن أم بكارن بيرو راين هاف باش پێشکەشی باژێڕوانیە بکەن. جڤاکە ئێزیدی لە بیلیفێلدێ گەلەک فرەیە و پێویستیە وان بە خزمەتێ هەیە. ji bo wê endamê xula derbas bûyî behsa zêdebûna erkên wan di vê xulê de dike ku ji yê berê bêtir in. 2014 از اندامم تیدا حتی بگاوی رول مجلسی دا رولکی گلکی برچاوا سروی اساسی کو یعنی حکومت شاری بلیفیلد راست و خو پیوندیال گلمت کتن هر پیوندیک یعنی هر کیشک یعنی پرسیاره کبد سر کوملا کردن از دیل هیرا پیوندیک سر مت کتن بو انجام دانا کاری. لیستا ژمارە 24 ne bi tenê ji bo Kurdên êzîdî ye, belê jî gelek nete û olên din jî piştevaniya wê tê kirin. Karê encûmena xweguncandina civakî weke pirekê ye di navbera penaber û biyaniyan û şarewaniyên bajaran de. Gelek caran êrîna wan ji bo pirsên civakî dibe biryar û yasa. Ka Mihemed Emîn, Kurdistan 24, Bielefeld, Almanya.